Tafo Presby, one more kindergarten, no, woman ya dying for frocra, and could I bet no mosia dear Amadisiano, Akoye Amaomo. Elipa dudona enemy ebaya adwene se eba schools what wo man Ghana mu a dudona na school no tibia wom no ensuani na odawani ekopie mu wo Akyem Tafo nso a wo mu schools a wo ho no dudona ensuani enkanka kindergarten and nursery blocker and over Akyem Tafo Presby school ni nyina apro atete ampedifo atwi womani edi afri womo eso na no enam so amachidom hene ama Akyem Tafo traditional area ono etimi ashi ultra modern KG block akania enkra no edi besua de nyina no odi nyina enso akanwa ama school no asa egya ne naso biem na mrampedifo ebodwa na womo eda ne edi no Ebuaka North Municipal Director of Education Maame Abena Jamina enso edi enije enhyem edi ema eyechidom hene ebo na baso se watimi aboa eshi KG block yi edi ama eye Akyem Tafo eye Presby school yen school dani bo ho a atetewa pansam iso hwe MA KG na wa heya na eye death trap ndi se chidom hene ehu se yehia infrastructure na se ne watimi asibi amanga aseda na de merade na yesrem kwatintin na hoden de man ebiom ohwe kroma fu le binum benka se wonyina wo say in school dan no baba na ebinum abeda ha no answer no okọ eno entwa yi enti emse enene oha kese a ye wo ha na wofunu bi nso emwa wo ma no achechef no so ma homework a emofra no wonye no ansamba nti eno na how to tu a yawo mangin ye be in service training among bebre na fe so ye ne awofo no so kasa na say enche be spam that school performance improvement meeting ye be hwe NDC results no na ne won aka na ya hwe kwan ebefa so a yebetimi de aboa ye ho na yen kumasia na kwa anim chidom hene nana amponsa yabua enso eka ne eka na kuma ema ne si eye KG block yi ede ema Akyem Tafo yedimi si ade so mfie miensa eni eye 7th October ene yedimi si ade so mfie miensa ni enam de si mani so se meye sa botai eti mfie miensa pepe ni a maye ade no ede ama eye Akyem Tafo ochimai eni so se uma enkola esua de a na wa momo ejapade etimi disi mani